And also Shiro, the director, still there is a request. Kuna watu wanauliza kama anaweza peana namba yake for some support. If you permit us. Oh, mwanake wake form 4 kwa shukuru amutumio ena ruo tondu guko gwake ndakuite ndaigua mahindi maya mothe no arindange mumburia nguo tondu ta mami wito na icio ciao na baya kunele koma 0790 watu wa TikTok wenye wanataka kumchangia 0790 41 66 21. Kama simu ipina hapo mtu apita hivi na Tawina mudego kimanga vivyo gaze wazuka ngegwathi na muthanga nkogo kiuneka mwene nyumba ya mwaka gado mwaririe ngahero rugero gino kengaga ndiko ngitira mujengo rizia ngahura nguri mwega mwagutheria ngeketu na mwega uri andu ajibira thanga muhurira akanuka uguri tafaifa wogo ngiri komi wa ne Pastor Steve egeragia ngiri komi de muhe na TikTok na only ga me support bwana na kama leo 0790 41 66 21 adotoji gotoma pesa icio lagero ngiro nakio ngiri komi de muhe hayo ngiri komi de Pastor Steve adia thondeko netoina rwimbo rwa kumami ndukarire ringi just narato makindo na ikorwo haha na no wende kumuhe kindu muhe athondeko guko mahende make mothe ukiangalia hapa utaona hii ni mfupa moja gwako gutiganite na mahinde na mothe hatiri kindu ahogwo haya toina rwimbo rwa kumami just asinara mutumira 5,000 good 25 weruta gai makioe tukarero na tukinya yoro watokoina watokiine makioe tukarero na tukinya yoro na neto waroreka kuwa kumea gai ona tukinya yoro tukarero na neto watoraina neto kumea gai ona tukinya yoro na tukarero inadio sema nungiro maria kuamule na ore na mokoma zeruwe na nigera onkara na inatoa jina gani kidogo tu ila taarifa ndiko sijini ya wajiru haya my sister anaenda kutuma 07 hema na 19 66 21 hedini wewe kama uona tugothiaga na mbere na report mani tugithiaga na mbere na kujajiri andu maramuhere me ukite gwika ate mamuthi uthondekwo na make sure no ya namba yakwa na no athie wathondekwo watu wa TikTok wanaleta Virginia Moshangi Virginia Moshangi sasa ndikohoga mamu ina sasa sigana uya form 4 asigeni marangurikirie asigeni mareketie asogeni mareketie ni sawa sawa ukimaliza unione wewe maliza tu hiyo shule kuja fight you utasomea ile kitu unataka na kama hata si kitu yenye iko fight you mimi nitakusimamia kwingine haya mami nakora Kimberly nginya kora mno mama amen thank you God bless you thank you mama kana no atume mbeca kwina mbeo na ni egutuma na tondu uyu ni undu wa woka emergency watu wetu aria matuiguaga na aria matwendete kumaja teithiai mutumia uyu so Mary Boston ni gukorwo kiuga mbia ciake oro riu uthie na mbere God bless you uthie thondekwo guo tondu kagukiriria gwe sawa aya tupigie Yesu makofi mazuri kama mwenyewe na wako hangeta wakitembea ikumi mbele kwa bakari maono mode mutulile inde wako
rwibaro nikiga bandoro kamune jamwe wako haneta waketanya kaikuni mbere tadu wako dakaya maundu mode mutuniraine wako tumenyine rwibaro. Wish you all the best. Asante sana. Sasa tutaenda, kabla huyo ingie kamete, hebu ngoja mami kidogo. Ningependa tukae chini. Hapo keti chini. Thank you no to the wega. Sasa Shiro tena, give it back to the society. Shiro ajibu bariki.